Bakunzi ba Africa TV, mwongeye kwirirwa, turabashuje kandi turabashimira umusanzu mukomeje kugenda mutugezaho. Mu by'ukuri umusanzu wanyu twarawubonye, kandi turimo turabona rwose ibitekerezo muduha biragenda bitwubaka. Nk'uko rero tumubizi kuri Africa TV tubagezaho ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro bya politike, ibiganiro by'ubukungu, tukabagezaho ibiganiro bijyanye n'umuco, ubusesenguzi. Ibyo byose rero ni ibyo tugenda twegeranya, ndetse turashaka no kujya tubagezaho n'ibyegeranyo bitandukanye muri ibyo bice bitatu tuvuze: ibyegeranyo mu iyobokamana, ibyegeranyo mu muco, ibyegeranyo muri politike, mu bukungu n'ahandi hatandukanye. Uyu munsi rero tuje kugira ngo tuganire, ariko ni ikiganiro gisa n'icyegeranyo tugira ngo dukoreho abaduteze amatwi n'abadukurikiye. Icyo kiganiro turabararikira kugira ngo muzaduhe ibitekerezo uko mubyumva. Ni ikiganiro kijyanye na politike. Ntago ndi jyenyine rero, ndi kumwe n'undi mutumirwa uri inyuma ya kamera, nawe reka tumusabe yibwire abakurikiye Africa TV ubundi dutangire. Murakoze cyane. Nkuko amaze kubivuga, ndi umutumirwa, nkaba nitwa Iradukunda Yves. Dukomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, kandi tukabafasha gusesengura. Nk'umuntu w'umutumirwa mba nahageze, mba nitabiriye. Mujya mukunda kuvuga ati iyo hari ubutumire tuba tugomba gutumika natwe. Yves, urakoze. Rero reka dutangire turebera hamwe. Kuri Africa TV rero turagira ngo tuze kugaruka noneho kuri ibi bintu bitatu. Muri ino minsi turimo turabona inkuru irimo gutrendinga. Duherutse kubabwira ngo yari akomeye, afite ubushobozi, yisanga ari mu maboko ataraye, cyangwa se ari muri gereza. Nta wundi rero icyo kiganiro twagishyizeho, mwaragikurikiye, kandi abaduhaye ibitekerezo turabashimira. Turongera tugarutse tuje gukoraho inkuru nanone. Ni inkuru icukumbuye, tumaze iminsi tureba ibirimo guhita hirya no hino. Hari ibinyamakuru byinshi birimo birandika, abayobozi ku isi hirya no hino bagiye bagira icyo babivugaho. Twabonye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ugira icyo uvuga, tubona amaleta atandukanye agira icyo avuga, ndetse n'abaperezida hari abagize icyo bavuga muri rusange. Turavuga rero ku gihugu cya Venezuela. Venezuela ni igihugu kiri ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, cyangwa se aho bita Amerika Latine. Ikaba ari igihugu rero muri ino minsi gifite ibibazo bya politiki, ariko kititeye, ahubwo cyatewe n'abandi. Turaza no kureba abo bateye biriya bibazo bya politiki biri muri Venezuela, turebe ingaruka bishobora kugira ku ruhando mpuzamahanga, turebe n'ingaruka bishobora kugira ku wateje biriya bibazo n'uwabitejwe. Noneho tuze no kuza kureba no muri Afurika muri rusange. Muri rusange rero ndagira ngo mpere kuri iyi nkuru. Uyu munsi perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore we ntago bahari. Igihugu muri rusange ubu kiraramutswa uwitwa Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez yari visi perezida wa Venezuela. Itegeko nshinga rya Venezuela rero rivuga ko iyo perezida agize imbogamizi cyangwa se ibibazo bituma adakomeza imirimo, visi perezida arahirira kuyobora igihugu by'agateganyo. N'inteko ishinga amategeko rero ya Venezuela yemeje yuko uyu Rodriguez ayobora igihugu by'agateganyo. Kuko impamvu tuvuga ni by'agateganyo, perezida w'iki gihugu aracyahari. None nk'umutumirwa wacu rero, wakurikiranye ibyabaye muri Venezuela kuva bitangiye kugera n'uyu munsi ntibirarangira. Biriya bintu bitanga shusho ki ku ruhando mpuzamahanga iyo urebye, cyangwa se urabona bizagira ngaruka ki kuri politike mpuzamahanga? Murakoze cyane. Nk'uko bitangira habayeho operation yo kujya gufata perezida, kandi bikozwe n'undi mu perezida w'ikindi gihugu. Ubundi iyo tuvuze igihugu, ni igihugu kiba gifite structure y'uburyo kiyobowemo, kikanagira n'itegeko nshinga ririnda cya gihugu, bikagiha ubusugire.
rero iyo haje kubamo ko igihugu kimwe kiza kigatera ikindi, ni ukuvuga ngo habayemo ko cya gihugu cyatakaje ubusugire, ariko bikozwe n'ikindi gihugu. Iyo bibaye gutyo rero ku ruhando mpuzamahanga habamo yuko tubona ko ari ubushotoranyi, habayeho gushotorana, igihugu kimwe gishotora ikindi. Urumva gufata umwanzuro wo kujya gufata undi mu perezida bikozwe n'undi mu perezida, habamo yuko icyo gihugu kiba kigaragaje power cyangwa imbaraga ko ari igihangange gishoboye gufata cyangwa gishobora gufata imyanzuro y'imiyoborere y'ikindi gihugu. Rero haza kubamo confusion hagati y'ibihugu byose ku ruhando mpuzamahanga no gutekereza ngo ese byakozwe kubera iki, ni izihe nyungu, ese igihugu nka Amerika nuko gishaka inyungu ku baturage cyangwa nuko giri guharanira inyungu z'umuturage wo muri kiriya gihugu, cyangwa se nuko habayemo yuko bari gushaka inyungu zabo bwite nk'ikindi gihugu cyateye ikindi gihugu. Rero habamo intambara zikomeye cyane, no ku bindi bihugu utangira kubona yuko ibintu bitoroshye, bakabona yuko baziwe n'icyo gihugu gishaka kugira gute gushyiraho power no gushaka kuyobora, gukoloniza. Ni ubukoloni. Ukuvuga ngo iyo wifashe ukajya gushaka gushyiraho imiyoborere yawe mu kindi gihugu, ni uko uba uri kugikoloniza, kandi byasi icyo gihugu cyari gifite ubwigenge. None ukiri aho ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Icyo gihugu cyateye ikindi na Amerika, uravuga uti cyarateye koko, na perezida wa Venezuela ubu yagejejwe imbere y'ubutabera bwa Amerika, ariko abazwa yavuze ko ari imfungwa y'intambara. Avuga ko yafashwe mu ntambara igihugu cya Amerika cyagabye kuri Venezuela. None ahangaha ko tujya tubona ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bivuga ngo uburenganzira bw'ibindi bihugu bugomba kubahirizwa, cyangwa se icyo bita sovereignty, kandi ubu ntabwo ari baba batangiye noneho kuviyora ayo mahame. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo uburenganzira bwubahirizwe, ariko nyamara butubahirizwa, ubwo burenganzira ni nk'agakingirizo. Iyo babivuze ni nk'agakingirizo baba bari gukinga amahanga, kugira ngo amahanga yose abone yuko icyo gihugu kivuga ku bintu bijyanye n'uburenganzira, kuko ubwo burenganzira bwubahirizwa. Ariko nyamara nyiri kubivuga we atabikora. Ni agakingirizo nyine Amerika ikingiriza cyane cyane ibihugu by'amahanga, ubona akenshi yivanga mu miyoborere niwe no mu mitegekere y'ibindi bihugu. Twaranabibonye nanone uriya munsi, tumaze iminsi dukurikirana ibitangazamakuru, ubwo ndagira ngo mvuge ngo uvuze Amerika, ariko twabonye ko n'Ubufaransa bwari bwateguye kudeta muri Burkina Faso. Ndetse kuri uwo munsi Amerika yakoze kudeta muri Venezuela, ariko Ubufaransa nabwo bivugwa ko bwari bwateguye iyo muri Burkina Faso bashaka gukuraho Ibrahim Traoré. Ese ya demokarasi ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi buvuga ubwo yabihari? Ntayihari. Niyo nta demokarasi. Nta demokarasi ihari. Kuko ibyo bakora bihakana demokarasi. Kuko wenda twongeye kugaruka cyane cyane muri bino bihugu byacu bya Afurika, cyane cyane kwa Traoré muri Burkina Faso, urabona uriya mu tipa kenshi ari kwanga bwa bukoroni bwa Amerika, bwa bukoroni bwa biriya bihugu bikomeye. Rero nk'uko ari groupe y'ibihugu bikomeye, ubona biba bishaka gufata imyanzuro kuri ibyo bihugu, ariko iyo myanzuro
akenshi ibijyanye n'inyungu y'ibyo bihugu, kumva ko ibyo bihugu bikomeye urakoze cyane. udomye ahantu nashaka kugira ngo noneho dusesengure. Tusubirire muri Venezuela. Muri Venezuela uyu munsi wa none Trump ni inkuru turimo dusoma ku gitangazamakuru cyitwa Igihe, iravuga ngo perezida wa Amerika Donald Trump yaburiye perezida wa Venezuela, ubwo ni perezida mushyashya Delcy Rodriguez, ko nadakora ibyo Amerika imusaba azahura n'ibikomeye kurusha ibyo perezida Nicolas Maduro yahuye nabyo. Bivuze ngo ahangaha Amerika yeruye ko idekarara intambara no kugira ngo yigarure kariya gahugu, nako kiriya gihugu yewe imbere ya Amerika irakabona nk'agahugu, ariko twebwe nk'abasesenguzi tubibona turabona ko ari igihugu. None niba Donald Trump arimo ashyira igitutu ku butegetsi bwa Venezuela, kandi ntabwo ari Donald Trump, na Amerika irimo gushyiraho operasiyo ku butegetsi bwa Venezuela, ese mu by'ukuri za nyungu twavugaga, iyo turebye buriya kugira ngo umuperezida avanwe mu gihugu aza ashimutwe, urumva hari amaoperasiyo menshi aba yabaye n'aba bahapfiriye, kuko ntabwo twabonye ubu barimo baravuga ko abantu barenga 100 bashobora kuba barapfuye muri kiriya gitero Amerika yagabye hariya. Ndashaka kugira ngo ngaruke muri za nyungu. Abandi bahanga biravugwa yuko uyu perezida wa Venezuela yaba yaragambaniwe n'umujenerali wari ushinzwe kurinda ubuzima bwa perezida, ariko nanone bikaba ari ibintu byari bimaze igihe bavuga yuko Abashinwa bari bafite ijambo hariya muri Venezuela, kandi turabizi ko umunsi Maduro afatwa yaririwe mu nama n'intumwa zo mu Bushinwa. Noneho aha abadukurikiye bazatubwire nabo wenda n'undi wafite ibitekerezo cyangwa se bazatwungure. Ive, muri izo nyungu zampatse ibihugu nk'uko perezida Ibrahim Traoré kapiteni Ibrahim Traoré akunze kubivuga, avuga ati imperialiste. Bamwe bavuga ko Umushinwa ashobora kuba yaremeye kurekura Venezuela, Amerika nayo yemera kurekura Taiwan. Noneho ahangaha harimo ipfundo rikomeye, ibyo akaba ariyo byatumye uyu Nicolas Maduro avanwa ku butegetsi, akaba ariho Amerika yinjiriye. Noneho Umushinwa akavuga ati ngewe Amerika nimpereza Taiwan, ntitwongere gushwana dupfa Taiwan, nanjye ndarekura Venezuela, bibe win-win. Izo nyungu rero wari uvuze, ubwo tujemo aho ngaho dushobora kubihuza gute? Eshe dushobora kubonamo iyo similarities gute? Ni gute abo imperialiste bo bishakira inyungu bakumva ko bagomba gutsikamira ibihugu bitaragira imbaraga nkabo? Ukuvuga ngo akenshi bino bihugu bikomakomeye biba bishaka inyungu ziri muri cya gihugu. Ni ukuvuga ngo igihugu cyose kitarimo ayo mabuye y'agaciro, kitarimo ubwo bukungu bw'umwimerere, icyo gihugu cyahanganywe. habamo yuko icya gihugu, bino bihugu byose tubona bikomakomeye bigira gutya bigaterayo. Noneho kuba tugiye guhuza uburyo Ubushinwa bwaba bwararekuye kiriya gihugu cya Venezuela, ni inyungu nacyo cyari gikurikiranyeho. Bavuga ko ni inyungu kuba Ubushinwa bwakwisubiza Taiwan, ni ikintu gikomeye cyane. Nabwo butari kurangara. Bigira gutya urabati aho kugira ngo turangare. Venezuela turi kubona nta kintu kinini cyane twaba turi kurwanira nacyo. Ikiza nuko twagira gute, twakongera tukagirana amasezerano na Amerika, bakaduha Taiwan tukabahereza Venezuela, bakayikoresha icyo bashaka. Ubwo rero niho hahandi tugaruka tukavuga ngo haracyariho ubukoroni. Muri diplomasi se kurekura Venezuela, ariko Amerika nayo ikemera kurekura Taiwan, muri diplomasi ibyo bintu bifite ingaruka ki?
muri diplomasi Ubushinwa nuko buzongera kurebana neza na Amerika kubera ko bagiranye amasezerano kandi ayo masezerano kubahirizwa. Ariko muri twongeye kugaruka ku ruhando mpuzamahanga nuko Uburusiya nabwo butagize gute buticariye aho ngaho. Ibiri gukorwa byose barimo barabikurikirana. Kandi Uburusiya ni igihugu akenshi ubona yuko kiba kidashaka ko ubusugire bw'ikindi gihugu bwangirika. Bakeneye inyungu kuri icyo gihugu, ariko ntabwo baba bashaka kwinjira mu bitegekere n'imiyoborere y'icyo gihugu. Niba warabibonye neza cyangwa ubyitegereza, ubona yuko Putin atajya yivanga mu bintu bijyanye n'imiyoborere. We abashaka za nyungu zigaragara zikorwe, ariko ubusugire bwawe ukabugumana. Rero aho ngaho niho Putin nawe agiye kuza muri iyi ntambara. Ukiri aho, ubu biravugwa ko n'ejo twari turimo tubona amakuru avuga ko hari ubwato bw'Abarusiya bwaburiwe irengero, kandi ubwo bwato bwari butwaye peteroli, bwari buvanye muri Venezuela. Bakavuga ko Abanyamerika bashobora kuba barabigizemo uruhare kugira ngo ubwo bwato bubure, ndetse n'Uburusiya twari tubonye itangazo rivuga ko ubwo bwato bwabuze. None Yves, muri ya diplomasi mpuzamahanga uravuga uti Uburusiya nabwo burazamo. Ese ubu twakwitega iki noneho iyi saga yabaye muri Venezuela igiye guhanganisha none bihangange? Harimo Uburusiya, harimo Amerika, harimo Ubushinwa, kandi Ubushinwa tuzi yuko busanzwe ari inshuti y'Abarusiya, badacana uwakana Amerika. Ese Abarusiya n'Abashinwa bashobora kuba bagiye kwishyira hamwe noneho bakaba bakora agashya kuri Amerika? Bazayishobora se? Ni ukuvuga ngo Amerika akenshi tuyizeho ko ari igihugu cy'igihangange, ariko rimwe na rimwe tukanabona banafata n'ibyemezo ubwabo bagaragaza ko ari ibihangange. Ariko ni nabyo twarabibonye ejo bundi. Buriya ijya gufata igihugu ukagifungira umuperezida, ubu ko buri gihangange. Ese ubundi Yves, wenda mbere yuko uri buze kuza guhuza icyo kibazo, biriya bintu byabaye buriya bisize shusho ki ku bandi ba perezida imbere ya Amerika? Ni ukuvuga ngo hari ibihugu bimwe na bimwe bigiye kugira ubwoba, ati nitwe dutahiwe, cyane cyane mu bihugu bya Afurika. Muri Afurika Amerika izaza gushaka iki? Niba twabonye ko wenda Amerika yarekuye Taiwan, Ubushinwa nabwo bukarekura Venezuela. Ese Amerika iraza gushaka iki mu ntuza noneho muri Afurika? Muri Afurika niho soko y'amabuye y'agaciro, kandi ari amabuye y'agaciro akorwamo batiri z'imodoka. Turi kubona zino modoka z'umuriro, ni ya mabuye y'agaciro tubona no matelefoni y'ama iPhone akorwamo, ni ya mabuye y'agaciro akorwamo ibikorwa byinshi bitandukanye. Rero kumva ngo Amerika yaza muri Afurika ije gushaka ya mabuye y'agaciro, kuko muri Afurika niho haboneka ya mabuye y'agaciro akorwamo ibyo bintu byose bishoboka. None ubu tuvuge ko Abashinwa n'Abanyamerika bagiye guhanganira muri Afurika? Bagiye guhangana. Aho bagiye guhanganira barabanza bahanganire kuri Venezuela, aho buriya Amerika nayo yaba ikojeje. Kandi tubona buriya ikibazo cya Venezuela gishobora kuba cyakemutse. Ntabwo cyakemutse kuko peteroli yo mu Burusiya, niba bava ngo amato, iyo bavuze amato buriya birashoboka ko ari amato n'amato yabuze, atari ubwato bumwe bwonyine. Niba bashobora kuvuga ngo wenda
litiro magana cyangwa litiro miliyoni zingahe ziburiye irengero bitewe na izo mbaraga zituma ubwo bwato bubura, izo mbaraga zibuyobya, kandi n'Abarusiya nabo twari tuzi ko ari igihugu cy'igihangange. Ese izo mbaraga aho sizo zaba zigiye noneho gukora comeback, akaba ari nabyo Perezida Donald Trump yakunda kuvuga ngo American First, akaba yaratoye ahubwo bagira ngo yuzuze icyo kintu. Ni ukuvuga ngo buriya Trump akojeje agati mu ntozi, yego, kuko buriya na Putin ni umugabo ukora ibintu bye adahubutse, agahubuka. Buriya Putin nawe ari gutegura akandi gatego kuri Amerika. Ni ukuvuga ngo ni hahandi bagiye kugira gutya, Putin nawe akabanza akerekana ubudahangarwa bwe cyane cyane kuri Venezuela, kubera ko niba yari afite isoko rigari ryo gukurayo peteroli, akaba ari buzeyo, yewe n'ayo mato yari atwaye peteroli akaburirwa irengero kandi bigizwemo uruhare na Amerika. Ni uko Putin nawe aticaye, ahubwo aje kugira gute kwigaragaza. Azabishobora? Urabona azabishobora? Azabishobora cyane kuko no muri nuze yarabishoboye muri kiriya gihugu cya Ukraine. Kandi muri Ukraine nanone abahanga bavuga ko iriya ntambara ya Ukraine nayo bashobora kuba barakinnye diplomasi na Amerika, bafite uko bari barimo bagira, bakemeranya yuko Ukraine uduce yatakaje itaturekarama tugomba kujya ku Burusiya. Noneho uriya Perezida Zelensky nawe ubwo nyine amaherezo akazava ku butegetsi. Ibyo bikashobora kuba nabyo hari aho byaganiriwe, nta sosi bitagenze gutyo. Uburusiya nibigenda gutyo hazabaho kumvikana. Nabo niba Amerika ishaka gukomeza guhangana na Venezuela, Amerika izemera yuko Uburusiya bugira gute gufata kara gace kanini muri Ukraine, ko muri Ukraine, za Luhansk, za Donetsk. Ni ukuvuga ngo aho hantu ntabwo Uburusiya buzaba buri kugira gute, buzaba buri kuhomba. Nta gihombo Uburusiya bufite. Niho hahandi rero Uburusiya, kubera ko n'Uburusiya budakunda intambara, ahubwo bukunda inyungu. Ubu rero dushobora noneho, umuntu avuze ngo abakurikiye N-Africa TV, ubwo muzagenda muduha n'ibitekerezo ko mwabonye iki kiganiro. Twavuga ngo tugiye kwitega intambara rero iri hagati y'ibihugu bitatu by'ibihangange, Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya. Yego. Ariko nanone hakaza n'ibindi bigiye biri inyuma yabo. Ariko nanone iyo ntambara ishobora kutaboneka. Impamvu idashobora kutaboneka ni uko Amerika izemera yuko Ukraine igomba gutsindwa. Kuko no kuba iriya ntambara itarangira, no kuba turiya duce twarafashwe two muri Ukraine, byose biri mu maboko ya Amerika. Yego. Abakunzi ba N-Africa TV badukurikiye, turi mu kiganiro cy'ubusesenguzi bwa politike mpuzamahanga, ariko abatureba hano hari ifoto dufite y'umudamu wa Perezida wa Venezuela. Iyi foto niba muri bo mureba, murabona ko uyu mudamu afite igikomere ku jisho ndetse arapfutse. Iyo iri jisho ry'uyu mudamu rirebye ubona ko ari ikintu bamukubise ku rwego rwo hejuru. Buriya turavuga ziriya ngabo za Amerika. Iyi foto rero twabonye Human Rights Watch, tubona imiryango iharanira uburenganzira bw'abagore irimo kuyivugaho, ivuga ko igomba guharanira kugira ngo uburenganzira bw'uyu mudamu bwubahirizwe. Bakagaragaza ko mu by'ukuri uyu mudamu yahohotewe, kandi koko biragaragara kuba yarakubiswe. Ijisho urabona ko ririmo amaraso, biragaragara ko yakubiswe ikintu kiremereye cyane. Noneho ikindi twabonye ko urukiko mpuzamahanga, twaze dusoma tubona ko urukiko mpuzamahanga
rugiye gufungura kese kuri Donald Trump yo guhonyora uburenganzira bw'ibindi bihugu. Mu by'ukuri iyo turebye ese uru rubanza ruzajya ku mutwe wa Donald Trump cyangwa uru rubanza ruzajya kuri leta ya Amerika, ese uru rukiko rwo rufite ubushobozi bwo kuburanya Amerika no kuyihamya ibyaha, nihamwa si ibyaha ninde uzayihana? ni ukuvuga ngo wenda dusesenguyeho wenda mu magambo makeya, ni uko yaba ari ikirego bazaba bazanye kuri Amerika, yaba bakizanye kuri Trump, ni uko bizarangira birangiye gutyo. Kubera ko ubuhangange bwa Trump na Amerika ni ubuhangange bukomeye cyane. Kandi Trump kuba akiri perezida wa Amerika, ubwo buhangange arabufite bw'uko ibyo birego byose bizagira gute, bizateshwa agaciro. Bivuga ngo icyo kirego ni ukuyobya uburari. Ni ukuvuga ngo ubundi uzabanze umenye ngo Human Rights Watch ubundi ni iki. Ubundi irimo ibihe bihugu. Ese ibihugu nubwo wenda ari umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, ariko nayo njye ntabwo nabura kukubwira ko uri mu kwaha kwa Amerika. Na Amerika. Tujya rero ku musozo w'iki kiganiro, abakunzi ba Yen Africa TV, twabonye mu by'ukuri iyi ntambara, ariko turimo turanabona n'ingaruka ishobora kugira ku bukungu bw'isi muri rusange. Ese ku bukungu bw'isi ho iyi ntambara irasiga ubukungu bw'isi butongeye kujya mu bibazo nanone, bikaba byakongera gutuma ubukungu bw'isi buhungabana? Ubwo muzaba abadukurikiye bazagerageza kuduha ibitekerezo. Reka rero tuvuge ngo iyi si, ese birakwiriye yuko bakomeza kuvuga ngo akaruta kandi karakamira, tukabona isi yacu irimo ihura n'ibibazo bikomeye cyane, tukabona aho abaperezida bafatwa bunyago, bagafatwa bugwate, bagatwarwa. Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ni ikibazo twavuga ngo ababikurikira bakomeze barebe. Mu magambo makeya rero turagira ngo tuvuge ngo igihe kirageze kugira ngo isi ihindure umuvuno. Nimara guhindura umuvuno, tumenye ngo isi irimo irerekeza hehe. Kari akagaruka rero, turabashimiye, kandi n'ubutaha nabwo tuzongera dukomeze kujya tubagezaho ibyegeranyo, dukomeze kubagezaho ubusesenguzi. Ubwo reka mvuge ngo wakoze kwitabira ubutumire bwacu, n'ubutaha uzagaruke. Sawa, murakoze cyane.